Bobby i Floyd vole rock'n'roll! Yeah! Whip! Ovo je moralo biti ovako ili nikako. Ne možemo ovu pismu nikako, pokušali smo mi na country, na blues, na reggae, na dalmatinsku poskočicu, ne ide, nikako nismo mogli ovako, evo ispalo je ovako i drugačije ne može. Ovo je najbolje što smo mogli. Nije ispalo ni sa tamburašima. Na tamburaši isto slabo su nas pratili, a i mi nismo se mogli uklopiti. Evo, ova pisma je od grupe Metallica! Tu piva pisma, kad ideš mali dite moje, ideš leć i onda dolazi oni Sandman. Znaš šta je Sandman? To ono kad stavlja prašinu u oči kad ti se počne spavat. Znaš, ono kad pjesak mi u očima spava mi se. I tako ova žestoka pisma, a koji tekst, pa ne bi da dića pismica po tekstu, ali nije tako to sve tako jednostavno kao što izgleda. Današnja grupa je Metallica, jedna od najžešćih, najjačih heavy metal bendova ikad što je postoja, i to su momci iz tamo iz Kalifornije, ne znam to su iz Los Angelesa nekog grada, ali znam iz Kalifornije. Znam da je nešto Los kao ni Los. Ej, tu je, i ta grupa je nastala tako tamo negdje 81. da ovi bumnjal Lars Ulrich, kako ćemo to ne znam. On je dao oglas u novine da traži grupu i onda su se javili neki, među njima je bio James Hetfield, gitarista i pjevač današnji, i njih dva su osnovali Metallicu. Oni su voljeli zajedno Motorhead, voljeli su Black Sabbath i tako te neke heavy metal grupe, ali su u to sve skupa ubacili malo punk brzine i žestine. Tako su njih i zvali Ramones i heavy metala. I tako su oni zajedno sa još svojim nekim članovima snimili prvu, drugu, treću ploču, i njihov slavni basista Cliff Barton na turneji prvoj kad su bili po Evropi, vozili su nekom jadnome kombiju, autobusu, ne znam šta čime po Evropi, i bila zima i oni kockali se ko će dobiti toplije misto tamo, naš vozač, pa ima neko misto gdje grije, i basista dobija i on lega, svi zaspali, a vozač isto zaspa, iskrenja, prevrnja se bus i poginja basista. Eto, jadan je na kocku, dobija bolje misto, izgubija život. Eto, dico, šta vam je to sudbino? Eto tako, i onda su kasnije došli novi basista i onda su oni krenuli i izdavali su super ploče, i poslije nekoliko tih jakih, žestokih heavy metal ploča tamo linije u 90-ima su postali mega popularni kad su malo su recimo popularizirali svoj sound, malo su bili blaži proiznjeći, čak neki kažu da su mali ošišali se. Kad su se ošišali, uveli su neke, počeli su svirati laganice, počeli su mijenjati svoju glazbu. To je kada su Samson, ošišali su se i izgubili su svoju snagu. A nisu oni izgubili, to je publika se mislila da su oni izgubili snagu. Oni su samo malo ušli u neke srednje godine, malo su blažili svoju žestinu, iako su na koncertima dalje bili žestoki. A zašto Metallica voda po Željezari Zenica? Ili Sisak, tako je, sponzor im je bila Željezara Zrenjanin, Sisak i... Ne Zrenjanin, Sisak ili Zenica. Zenica, znači, to je bio sponzor Metallici, i onda tako su, oni toliko su radili te promjene 90-ih, nisu htjeli da budu jednolični, da su 99. snimili ploču i sa orkestrom, veliki orkestar je Gudija iza njih, ali nije to bilo kao ono nešto sad, pa oni orkestar, pa oni jedva se čuju. Ne, oni su
su dalje prašili svoj žestoki ritam, gitara, energija, bumnjari, oni njegov divljina, žestina, i kad su osvojili cijeli svijet opet su rekli dosta je sad, opet su se vratili nazad kroz na početak, jer ova njihova zadnja ploča Saint Anger je totalno zvuči kao prve njihove 3 ploče, malo je ovako zatvorenija, žešća i nije ni jedan hit izlučila. Prije su imali hitova broja koliko hoćeš i to laganice, kao što smo nekad rekli, heavy metalci narade najbolje laganice. Šta im to bi, umore se do onoga rokijanja i onda naprave lipu laganicu. I sad ćemo mi osvirati jednu njihovu laganicu, najveći njihov lagani hit, kako se ono zove, Nothing Else Matter, ništa nije, mislim, važno je, samo rock and roll, yeah! I sad ćemo mi to, čekaj, sad ću bez trzavice malo pokušati, ajde. Sad će reklame, a poslije reklama ide dalje opet dići festival, diće pismice, ipak evo diće emisija, ali ova je pisma isto